Kumslo inavi amhaki mukutache muchulani tsala ketani kini no mukubidi isha ye khasa kithe akhoto khamipini amhaki mukukini tupulani tsalolo News 18 sasa kithe no pekeuno United Arab Emirates ga khuna aiza kithe lakhim la phelkiuno New United Arab Emirates ga khula totimi khunoko timna angkalana shipthave ena ablom yoko dola khupni vekiulono anga misiu vekeko ye panungna anga punun phizuna anga tipako ye dawai pai thana pithinani ipi ena aiza kha thawai ipi amhaki mukutso ashireni sololo agents friends presi sasa kithe pikiuno New Zealand ga khumi azalaki katani kini na mukulaki mpela panonga totimi kuthu pithive kyu gongno New Zealand ga khu police mi okona katani kini na mukubdimpe amhaki mukutso ashireni sololo no li galvai ipi Lina pananga kuthu pithive kyu dolo kini ye twins kama ipi pakma je ye mayango karla ipi kama ye ampe kini ipi eno lucky je ye liani ipi eno liye ampe so ipi eno azati po je ye dikason ampe lobidi kini ipi asa ki teno pikiuno lina pananga kuthu ye pakimi Graham Dickerson kaha ke dolo pithive ke ko ipi panong ye ovekyu tsalolo South Africa mi kimu New Zealand ga khula khswe ke mi shivai ipi asa ki teno pikiuno liye adodola akamsu ajpishi chamoi ipi amhaki mukukth takani tsalolo people sasa ki teno pikiuno England ga khu capital London phugela takani tsalolo Wembley Stadium la kugo United States ga khulimi Ayeghiqha la Ayeghiqha lake pemi Taylor Swift no concert la ale pem tolono abami lakhi liba khala ilove ipi ena linam thana tipo no sve ipi klena ado khamiye liye le pem lave ipi amhaki mukutso ashireni sololo in short sasa ki theno pikiuno Russia ga khungo Ukraine ga khuna agusha kyu hepola Russia ga khu gushimi kona Ukraine gushimi angkalana akhna kalve ke ko dola timil hoto kungo Ukraine ga khuna Russia ga khu gushimi angkalana kalve ke ko dola timil hoto ku ye pututa ga khula ki de povai ipi ikimo Russia ga khu gushimi kona Ukraine ga khumi angkalana kalve ke kongo Ukraine ga khuna Russia ga khu gushimi angkalana kalve ke ko tomo ye panong ga khula ki de po mona phe ipi amhaki mukutsni anigni tsalolo Reuters sa ki theno pikiuno Russia ga khu komi region lo ashigni tsalolo train laki accident shikiulo timi muku izawai ipi ileno timi izave ke kodola tim kuthuye akhuplu mo vai ipi amhaki mukutsni anigni tsalolo India Today sa ki theno pikiuno Nepal ga khu capital Kathmandu phugingo district shigik thulo ashigani puthot sala asala igona hu kyu gongno a aktomola ani neve ipi eno tlena aki tomo ilokve ipi eno tlena timi chibidi akhu kahawai ipi amhaki mukutsni anigni tsololo Al Jazeera sasagi theno pikiuno Israeli Defense Forces gushimyokono panong gushikyo peithona ashigani tsololo Gaza Strip ahu aki kije khamisho bom vese kyula Palestine mi timi kini akhu kahawai ipi timi tomo izawai ipi Israeli Defense Forces gushimyokono Gaza Strip yege Sabra area la aki khamisho bom vekku vesekyulo aki welcome na timi khami venal veke koye phumlana phe ipi amhaki mukutsni anigni tsololo agents friends presi sasa kiteno Israel ga khu defense minister Yoav Gallant na ashigni tsololo United States ga khu Washington States khujukyulo pikyuno Palestine Hamas terrorist galami kongo New Israel ga khu na agusha kyu hipolo salanomo Lebanon ga khu Hezbollah galami kona Palestine Hamas terrorist galami ko kupukyulo no New Israel ga khu sas agushi kepusha ye New Israel ga khu gi Hezbollah galami ko sas akum toshi agushinani ipi amhaki mukutso ashigani tsololo NDTV World News sa ki theno pikyuno India ga khu mi kiptimi lakhi Italy ga khu la katawmi kamla shikyu lakhi Satnam Singh ampe shigil lakhi sha kyuna akamla sha kelono mission lakhi na pau githawena mukhumno shivese ipi kogo ampe mina India ga khu mi tepo ye izawai pi ithivekino yigiklu lakhilono pa khapo peve ipi
akivi shepa jukto mona papela alagi la thive penyana paliki khwena ampe mi tipo ye akila ovai ipi ena india ga khumi akamla ki shu tipo ye tilena akhu ka hawai ipi ko lesio region la indian community la ato shakyu gurmukh singh na asa tipo chilvekino tilena igona pamlo kemo ve ipi ko india ga khumi italy ga khula ngwa kimi kamchuna asa tipo chilvekino igona panung lo kemo kyulona igau khave ipi ko italy ga khu prime minister Giorgia Meloni na india ga khumi tipo thivai pi asa chilvekino italy ga khumi tipo so limlo kemo ve ipi lino pikyuna ampe mi tipo na timna shichemo kyu shivai ipi lina kha thave kyu no ampe mi tipo ye igona agime paso besnani ipi ikimo ampe mi tipo ye phumlana phe ipi am hakhi mukutsni anigini solo inakhe Ayeghiqha minute je lo Times of Israel sasa kiteno Lebanese state media sasa kitengo Syria ga ku state media sasa kiteno pikyuno Israeli Defense Forces wushmi kono Syria ga ku ngo Lebanon ga ku lo bom vesuvetse ipi etagi Syrian Arab News Agency sasa kiteno pikyuno Israeli Defense Forces wushmi kono New Syria ga ku Golan ipikyu ala bom vesuvetse kyulo timkini vekapitiveno New Syria ga ku wushmi laki izavai ipi etagi Syrian Arab News Agency sasa kiteno pikyuno Israeli Defense Forces wushmi kono Lebanon ga ku apel Nabatia town lo bom vesuvetse kyulo aki building kini shipsavetse ipi eno tileno timi pungu izavai ipi amhaki muku ashigani sololo in short sasa kiteno pikyuno India ga ku Telangana states igalapanta phula hilltop Rugavani resort la hotel room la apumi kiningo ilimi kini ngwa gi kiuye police mi kono panong kalvai ipi police mi kono pano bidi vilo pikiuno apumi ngo ilimi ye room la kamsa ngochemoi ipi ado kamithiu police mi kono pano bidi kalvai ipi ikimo asa ki theno pikiuno pano bidi ye kumu sipna moi ipi amhaki mukutsni anigini sololo Hindustan Times sasa kiteno pikiuno United States ga ko Illinois State Alton Pugila Gordon Moore Park la football ground lucky ye square feet akhe zlena ipailove ipi ikimo tie timi kaha ke dolono ipailove ipi amhaki mukutsni anigini sololo in short sasa kiteno pikiuno United States State Department kono pikiuno New United States ga khula ngoche kyu Germany ga khulimi ampe lobidi bidi sha kyu laki missing crypto queen ruja ye katoni kinina chisnim pelono phuju pahave kyu ye iship tolomo pumlana phe ipi panung na pikyu no lina United States ga khumi ko ka tomo scam lana puka che kyu ye adok shwa shivai ipi liye khila ithan keno phuju pahawai ipi Lina fraudulent cryptocurrency scheme OneCoin EPQ scam lakilono United States ga khu guka tomo puka vai ipi United States ga khu Federal Bureau of Investigation ono pikiuno timi khu khumu lina kila ngwagemu pitsaye United States ga khu guka $5 million agos nani ipi enotie India ga khu guka lo crore hobidi lakhi shani ipi etagi asa ki theno pikiuno ruja ye Bulgaria ga kumi Germany ga khula khuswe kemi lakhi ke ipi lije kucho ye ruja ignatova ipi ikimo United States ga khuna lije ye missing crypto coin kovese ipi amhaki mukutsni anigini sololo Free Press Journal sasaki thieno pikeuno India ga khu Uttar Pradesh state araya phula akibola khila chukepu ka hakyu gona amiz launa akibo tipola ationli bidina muzuthi kyulono igona pau khave ipi akibo tipola azana lit only bidisho amlo himeshe jukum la ve kyu gona pana bidi ye ikipe ago kila vesve ipi tileno pana bidi ye akhu ka havai ipi ko police mi hona asa tipo chilve kina panong na ago kila itimi bidi tipako phuju kyulo itimi bidi dola itimi kini kumo ago kila phule ipi ationly bidi dola akuthu kumo ye phumla na phe ipi ado khamithiu abidiu kumo ye ago ki phivila phulwe ipi amhakhi mukutsni anigini salolo latest ly sasaki theno pikeuno India ga ko Meghalaya state West Garo Hills district la azalaki ye
li logipu lakhi ani pi pulupsa kiulo no kiptimi punguno asuna li ego no heve ipi itari asa gi theno pikiuno kiptimi pungu tipakono asuna li hekiu likhi kumopu panong no li ego na snevena apkhuna gothuk tomo pusuve ipi apivila timi tomo ngokemu panong no kiptimi pungu tipako lakha move ipi amhakhi mukuso ashigeni tsololo daily mail sasa ki theno pikiuno Scotland ka khula aku kila khatha pepa ke koye ngokepu a kahave ke hu tigonguno Scotland ka khu ye pekana aku go mi dolo timi akhe pungu ye iki phewai ipi ishu sa ki the hepodo nongkam chishkim thi